Haleluya. Hahigwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo kandi bace mu birimba bashike kuri wa murwa. Ngo hahiriwe ngo abamesa imyenda yabo, hahiriwe abamesa imvune zabo, hahiriwe abama biyeza, hahiriwe abantu batinya icyaha, hahiriwe abantu baguma batinya icyaha, harahiriwe abantu badategekwa n'ibyaha. Urazi ko umuntu yihana gusambana ejo akabisubira? Urazi ko umuntu yihana kwikinisha ejo akabisubira ahubwo agategekwa n'icyaha? Wewe warukwiye gutegeka icyaha, ntago ari cyo kiba gikwiye kugutegeka. Excuse me. Ntago ari cyo kiba gikwiye kugutegeka, wewe uba ukwiye gutegeka icyaha. Wombwira gute rero ko iyo wihanye umunsi ejo ugaca usubira kandi kugira iki? Mu busambanyi, mu bujura, ugasubira kandi ukaja mu byaha bitandukanye. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Ngo inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasambanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubeshya akabikora. Inyuma hazaba abasambanyi, inyuma hazaba abigira ngo ni za karese, inyuma hazaba abantu bikinisha, inyuma hazaba abibone, abantu bibona, abakobwa, abagore bibona, abagabo, basore bibona. Ubu abantu basigaye bafata produit ari abagabo bagashira mu mutwe, abantu basigaye bafata amaderede bagashira mu mutwe ari abagabo ngabo no mu rushengero. Ese nindahubwiye ko mu ijuru hazajayo abafite amaderede? Abantu murihindura mugasuko mwishakiye ngo muri ko muraja mu ijuru. Ni ijuru rya hehe riko irakira abantu bihinduye? Ijambo ry'Imana ritubwira riti ngo ntidushushanywe n'iby'iki gihe, cyangwa se ngo ntitukishushanye n'iby'iki gihe. Ariko umuntu uramureba ko yaba ari umukristo ukabura kubera iki? Asa n'iby'iki gihe nyine, asa n'iby'iki gihe. Abantu basa n'iby'iki gihe. Uko ibihe bihinduka no barahindukana nabyo. Ntago bashobora kuguma kwa kundi. Ibihe bihindutse ntibiguhindura, ariko benshi bariko barahindurana n'ibihe. Ibihe bihindutse no barahinduka. Bene data, nimuhunge umuriro w'Uwiteka uregereje. Nimuhunge umuriro kuko umuriro ukaze uraje. Yesu Kristo ari inzaza. Ikizakurikira murakizi. Ku bantu bafashe amatwi yabo bakaziba, ntibumvirize ubutumwa, bakinangira imitima, bakanga kwihana, birirwa bavuga ati wamusambanyiwe, ukumva ubwo butumwa ahubwo ukabushira ku ruhande ukaguma wisambanira. Inyuma hazaba abasambanyi n'imbwa n'abarozi n'abicanyi n'ababeshi n'abakora ibintu zenye ibyaha bitandukanye n'abasengiye ibigirwamana, bagize ibintu ibigirwamana byabo. Abo bose bazahera hanze igihe Yesu niyagaruka. Haleluya.
bene data mukwiye gutinya icyaha kuko umwansi w'Imana ni icyaha. Umwansi w'Imana ni icyaha. Niyo mpamvu Imana yagiye kure yanyu. Musenga Imana ikicecekera, nuko mwirirwa mwikinisha ijoro ryose. Murikinisha ijoro ryose, murasambana n'abantu atarabanyu, abagabo batarabanyu, abagore batarabanyu, murasambana nabo. Hanyuma ngo Imana izakwegera wanduye. Imana izakwegera wanduye gute? Izakwegera gute? Murava mu rushengero mukagenda mugashika mu mahoteli, abandi nabo mukagenda kugira iki kuririmba mu rushengero mufite amantuze mapridanse mu mifuko, mufite za randevu z'abantu mugiye gusambana, ariko ukaguma ukora umurimo w'Imana uvuga ati urakunda Imana. Uvuga turakunda Imana, uyikunda bwahe? Ejo ukavuga ngo mbengo ni kubera iki Imana ngitanyishura. Ikwishura gute? Wowe ubwawe uragwaye, ugwaye ubusambanyi. Hanyuma ejo ukamukagena abwira abakozi b'Imana ngo niwe basengere kubera ko mugize iki mufite ibibazo mufite bya mbere nibyo bya muri ko murakora, nibyo bibazo bya mbere biriho. Naho ubundi umuntu